hama jehi mi hamawegen gosfawti ema alodo hama nimmalam dannawani alonumenge mi program ki mi ge fashion kamuga wi hinduga mi fada program ta itura gendiumuge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala devunga de ila hadratuga dua kora halo mi program ki ti huri halo beti farat takavs manfa huri program kamuga levunga de dua koramu Allah subhanahu wa ta'ala algon men emenna e kamuga he tawfiq devash wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade alona fahuga den mi program mi fattawa devwa aditya befluna mukhatab korabani algon menge izzeteri minister Dr. Ahmad Zahir Ali minister Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ade Ministry of Islamic Affairs ge iswerin mi tamrin program ga kiwade ba imha mudarrisun shaykhun adi mi tamrin program ga bayring assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade ame fartan salonu Allah ge ismu fulun Allah subhanahu wa ta'ala ge wag fulaiku mi programu feshmu ge sharafu libiganna den mi algondu mi ma digwaha ke dakka kanetim mi mihar wes kandele foi wagute bure koda wagut kolen alonu me moleni fahatuga mi gadin gadiya kantatta kurun e alonu men hama warabboda beenum wa ikkame den ekamokes detim bahe dannawalana mi demme mitanaga faha kore fada alonu men mi ecche kiya de kasennum alonu men mi masekke kurani engodanwane kiteme tuunu waliye bes beenunnuko en onnakama banya dabar hilego bana dabar jahago bana koshiwan emima detereng e tuunu kolla dabar talalma kiyei e onnakame ehinnunkama baninama e tuunu kammatige nuen hunnan emima alonmen beenumwa kame alonmen ekakanika handan koddinu alonmen ge faratun ebbes kahala gohe nuniya kushe rangal nunkame kuriya daakama baninama ekakanika e buneti rangal kollo e alonmen kuram beenum waakame ingolanwane imamunna khatibunna ki ei emme sharafberi emme ma maseke kroba befunu abadu mi bebe fulna baddalwe ebe fulna amrayatuna muamala kurenje ebe ful alonmenge kura komme kame e alonmen komme fada kame kurikam gavias mihun warabboda balane algon menna emmen warabbodeti ummitake kurane alonmenge faratun alonmenge uluma sluka alonmenge muamalataka mihuriha kantate ki ei amrayatuna wara muhimmu kantatekin amrayatun warabboda balane alonmenge uluma sluka muamalataka mihuriha kantateke engodanwane me algon men kolla kuda kamakun wat algon men faratu nengves kurave ham kuda kame e hinga dane mihunge kariga wara hassas kamakavege me ekkame e kura mihun tafatwege hinga dane misalaka algon men faratum wara baawar wara bodati ummitake mihun kuramun dairu algon men faratum fenna kuda kame e bodu kamaka wa essababaki mihun deke algon men ki namuna baikama waanjehene misalaka dogen hedi mihak rangal num bahe beenum kuri
e bas amriyatok beenun kofikama baninam e nuwe hinga dan ma bodu bahaka e kamaku awunmen geteren emmen ihtiram kura emmen ani gabul kurani mi beefulunge faratun ifada bahe ifada kame hingagen nuwane e mihegge faratun ekahalakame hingaafikama baninam ei wara bodu kamegge gota mihun nagan එහෙම අරුණ මෑණි දන්නවාල මෙවලේ වාහකයේ අරුණමින්ගේ ඛතීබුන්නා ඉමාමුන්ගේ ගොතක මෙ වසෙක්ක කුරබා බේෆුන්නකී එයි හම එම්මෙන්ගේ ලෝතන් හුට්ටි එම්මෙන් ශරෆ්ෆරි බයිගේ ගොත බලමුන් අන්න බේෆුන්නේ එහෙම වීම අරුණමින් කුරා කොම්මකම වාංචහේ වර රංගලක් කුරවේ කමෙක්ගේ ගොත මේ තම්රීන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಬಾತಕ ಬಲಾಲಾಫಕಮ ವನೀನ ಅರುಣಮಿನ್ನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಏಗ ಹಿಮೆನನಿ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಬಾತಕ ಇಮಾಮುಂ ಇಮಾಮ್ಕಮ್ಗೆ ವಜೀಫಾಯ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಎಬೇಫ್ಲುಂ ಮಿ ಗೆಂಗುಳಿನ್ ಜೆಹೆ ಸುಲೂಕ ಅಖ್ಲಾಗೆ ಮಿಂಗಣುತಕ ಅದಿ ಮುಆಮಲಾತ್ಗೆ ಬಾತಕ ನಮಾದುಗ ಕುರಿವೆ ಬೈಕಹಲ ಕುತ್ತಕ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಅರುಣಮೆನ್ ಮಿ तमरीन प्रोग्राम हिमना अफवान हमें गोता खतीबुं ए खुतबा दिवायरु कुरिय गेंदायरु ए दिमावा बैकाल मसलत ए अरुण में नफा कुरवे बैकाल कंतत अरुण में बेनमणि तिवेफुन हदान कोल्लदे मिहेम मिकम कोफिकम बनीनम आदि फुरिहम वेगिंदाने हेमा बेनमणि मि हदान कोल्लदी तिवेफुनुंगे फरातुं मिकंतत रंगल कोग्ගෙන් कुरिय गेंदम den deme faha kure fada awon menna me mikahala ituru program tekin hama kuriyan abe reifa awon men beenum bani hama mi tibe funna beenum wa hunara tamrin awon men hama for koddinu tibe funna beenum wa kantatta himanagen kommehen beenum wa kantatta ge gotu awon men faha wa huriya kantatta ke awon men mi program ga nuhimene dane ekam muhimmu बाइक कंतत्तवान हिमनाफा कुरियंग वे प्रोग्राम तो गिरात करविया इतुर बैत बे साउंड में हम कुरिय गेंगोस्तेना दें में अराउंड फाह को लंबेनुवा अनेकम की अराउंड में म्योती रावाफा होनिहिर दुहो के हवीरा हिसाब मी प्रोग्राम कुरिय गेंदा ए महुरिहा बेफुं गडिया समाल कन देवुंगे वरम मुहिमुकमे गडिंग गडिया वडागे ए मुदर्रिसुं ए देवा लफया इरशाद तिबेफुन अमल कुरुं ए वरम मुहिमुकमे दें मी प्रोग्राम कुरिय दायर तिबेफुन बल्लवा तिबेफुन न कंकन रांगल कोल्लु मुट्टका लिवुनु रानुग फुर्सतेक्का ए तिबेफुन बेनुवा सवालस कोल्लेवेन बैफार तिबेफुन मे इंगवडायनवा कमे एकम बेनुफुल वेदाने इतर यगिन कोल्ला नूनिया तिबेफुल बेनुफुल वेदाने इतर मुदर्रिसुन्ना सवाल कोल्ला एकम कशवर कोल्ला एहिमे जेकम बुन्या मी लिबे रानुगु फुर्सतके ए मी फुर्सतके बेनु हिफुमकी ए वरं एदिविगम वाकमे और में वर बोड बेनु बे मी फुर्सतके बेनु तिबेफुल हिप्वा दें मे हिपुण आरावडायम फाने मी अबदसम मी बेबेफुणना बद्दल वाने आणि मी हम सवालस कोल्ले विदाने एकमकु गिन फहारं उन्नानी मी ए फोन कोल्लागे नूनिया एबेफुण गारिह वडागे बद्दल कोल्लागे एन सवाले कोल्लं गिन फहार उन्नानी बोडकम कवे फहिविमा मी क्लास रूम तेरेगा सेशन कुरिय दायरु ए हितुगा उफेदे सवाले वेजिया ओलम फिलवालम किए वरम मुहिम कमे एम अरुणमें उगेनी उगन्ना दिनु मी अरुणमेंगे बेनमकी एक कनिक हदां को दिनु और मी एकगे के बैग होरी मी उनिकमे बेचे अरुणमें उनिकमे के मिदन्नवनी एककं हेदे मी रंगल नू कमे हेदे कोते එහෙම ජෙකම මඤ්ඤා ඒ රංගල කොල්ලුන් එయ్యే අරුණෙන් බේනුම් වාගොතකි එංගොඩාන් වාන බයි ෆහර බේනුම් කරවේ බස් ඒතෙස් වේදාන හැම වර බොඩු කමක මිසාලක දන්නවාකම වණීනම මීහකාරීක මේ ති ජාහිලකේ එහෙම්බුන ෆියා ඒනෙන් ඒ ගබූල් කරන් යා ෆසේ හෙන්නවාන ඒකමක මේ තිබාය
mi masala negani dotto ehmune fiya et gabul kuram fasewan em beenun kura goi ibara mushala deve goi eiwes warab bodu iche em ekahala bike kankam wes deve funna mi tamrin program tirega en goda gannawana ehmi ma'run gwa kun hisabun nimmalam dua ke allah subhanahu wa taala arun mi kurama sikatu ka barakalabu arun mennaki arun menge faratun ehem mi hunnabes faada kura baikam ga allah subhanahu wa taala arun menlebu ngoda anwane emme hiyo mi hunnaki emi hegge faratun ehem miisakunna faad emme faada kura miha ema arun menna engi fori eche ehmi hunna angadunun muhimmu kame ade ehem mi hunna faada kura bege gotuga arun men vegin uluma kiyesei waram muhimmu kame ehem hisab arun waha ko nimmalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ade dengonan horiha befruna safade beruga tayyar koraifa safada fahu horiha befrunge khiyal folo shelumata nogadi diheka naswegen hola wedwada endebun eden nogadi salis fahakka ekandemigen daan ege fahu den rasmiko sesantam feshgen daan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.